Yes. Yes, sorry for being late, first of all. We had some things to do at the hotel. Well, we're preparing very good for the game for tomorrow. Everybody's fit. Looking forward to the game tomorrow. We have a really good confidence that we can have a good result with a very good, dedicated, mindset. So we're very happy to play tomorrow. Dari Coach Patrick sudah menyatakan bahwa persiapannya berjalan dengan lancar untuk laga besok. Pemain-pemain yang sudah disiapkan dalam kondisi yang fit dan juga keadaan mental dan mindsetnya sudah cukup baik dan mereka sudah siap untuk tanding di laga yang sangat besar besok. Everything's possible in football. We are chasing every victory like it's our last. The mindset of the players and the coaching staff is fantastic. We're going for the win, and every game is a win for us in our mind. We're not backing off for nobody. As I said, we got the right mindset. Luck is also a little bit important, but we need to stand together. If we stand together with the right mindset, we for sure get the right results that we deserve. Ya pasti di sepak bola apapun bisa terjadi, jadi tidak maksudnya berarti tidak tutup kemungkinan untuk kejar runner up spot juga, yang pasti itu tergantung hasil-hasil lain juga, tapi yang pasti dari sisi timnas semua tujuannya dan mindset adalah untuk menang semua pertandingan yang tersisa untuk bisa dapat hasil yang terbaik.